पहिलेच मॅचीन एफसी गोवाचे स्पॅनिश मिडफिल्डर मानुएल राजारेटोन दोळे दिपकावपी कामगिरी केली। भारतान खेळप म्हळ्यार मोठे एडव्हेंचर। आयएसएलान पेजात कामगिरी करपाचेर लक्ष आसतले म्हूण मानू प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यून उलयला। Conseguir la victoria para el debut del equipo y bueno, también contento por el primer partido y bueno, que sea el inicio de una buena temporada. I'm very happy overall to have played the first game. I was very happy with my personal performance and also, but the most important thing was the performance of the team. I hope that this is the start of a great season. De lo que dice de los entrenamientos y no, nervioso, no, llevo muchos años jugando y solo bueno, con ganas del debut y sobre todo de ganar, porque bueno, el primer partido en la India, de hacerlo bien para que se vea que el equipo bueno, que va a hacer una buena temporada y era importante comenzar bien. The most important thing was that I wanted to make sure that I had a good performance. I wasn't nervous. I have many years performing and playing professional football, so this was, for me, it was all about making sure that I have a good debut. Bueno, es una aventura diferente, ¿no? Ya venir a la India, para los europeos es muy lejano la India y es una experiencia, ¿no? Que te enriquece, ¿no? Como jugador en la liga que tenemos y también como persona, ¿no? Y bueno, para mi familia, para mí es bonito venir a este país y una competición nueva para mí y donde el objetivo del equipo es intentar estar entre los 4 primeros para luchar por el título. It's definitely an adventure for sure. This is a new country with a very different expectations to what we have back in Spain and the leagues that I'm used to playing in. For my family as well, it's a very different experience. They're used to Spain, but now they're coming to a country which they find beautiful. And in terms of the league, what he's expecting is just to fight as much as possible and ensure that we're in the top 4, because that's our primary objective, to make sure we make it to the semi-finals to begin with. How big a decision was it to come to India? Did it depend on coach Sergio Lobera? What convinced you to make the journey all the way to India and ISL? Dice que es un cambio muy diferente, que has venido desde esta muy importante para ti y tu familia. Bueno, hablé con el entrenador en España, bueno, ya lo conocía, bueno, no personalmente, pero habíamos coincidido en la etapa del Barça cuando éramos más jóvenes, él como entrenador y yo como jugador en la cantera. Y bueno, la experiencia de venir, pues ya tuve la opción el año pasado de poder venir a un equipo de aquí, pero bueno, este año ya era posible porque, bueno, aparte de mí, tenía el hijo ya que había nacido y ya era más fácil. Y bueno, pues con ilusión, con ganas de conocer el país, conocer la liga y de estar los últimos años de mi carrera aquí en Goa. Well, when I was in Spain last year, I did have an opportunity to come here then, but there were certain things that I didn't it all didn't measure up, so that's why I decided to let it go for 1 year. My wife was also expecting a baby, so we postponed it for a year after that. But this year also, I spoke to the coach. We did work together. I don't know him personally, but we did work together at one point at Barcelona when I was a player and he was a coach. Much younger days, of course. But that is something that, we had a common connection in. And once I did get to know about the club and everything, I wanted to come here, with a lot of excitement within me to come and start this New Year's and, have 2 years at the club here now. जिनो कप अंडर-16 टुर्नामेंटान 2 दिसाच्या क्रिकेट फायनलीन बार्देसान तिसवाडीचेर 58 रनाची लीड घेतल्या। टॉस जिखून बार्देसान पयली बॅटिंग घेतली। ताणे 129 रन काडले। उपरांत बॅटिंगेक आयिल्ले तिसवाडीक बार्देसान 71 ऑल आउट केले। बार्देसान 58 रनाची लीड घेतल्या।
आल्बर्ट डेव्हलपर्स स्पोर्ट्स क्लबान पणजे दवरिल्ले पयले ऑल गोवा क्रिकेट सर्तीन ब्रेस्तारा एके मॅचीन आल्बर्ट डेव्हलपर्स टायगर्स UC नादोराक 24 रन्सांनी मारले. पहिली बॅटिंग करताना आल्बर्ट टायगर्सान 183 रन्स काढले. जाप दितना UC नादोरा 159च काडूंक पावले. दुसरे मॅचीन आरवी कोरगांवान गावणे स्ट्रायकर्सांक 84 रनांनी हरयले. पहिली बॅटिंग करून आरवी कोरगांवान 179 रन्स काढले आणि गावणे स्ट्रायकर्साक 95 रन्सांनी गुठलायले. आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणींतल्यो खबरो. मडगांवां गोंयची नकेत्रा म्युझिक सिडीचें लॉन्चिंग जालें. सुवाळ्याक कला संस्कृती उपसंचालक अशोक परब आशिल्लो. आमी कितले भायले रिदम केले आमचो गोवन टच एक ताका आसताच. सो ही एक आमची युनिट आयडेंटिटी ही हांव म्हणूंक सोदता. कित्याक एवरी सॉंगाक एकल्याचो टच, ईच आनी सिंगराचो टच, ईच आनी म्युजिशनाचो टच, ईच आनी गोंयचो तातूंत वास आहाच. Like as for me, it was when Gina approached and said we require financial support. I said definitely, why not? And being from Goa, for Goa and by Goans, why not? And definitely from our side as the Novemark Foundation, we said we are there with you and we will help you out as far as possible. Vitamin M, you leave it to me. The rest you do. 10 वर्सां जालीं गोंयची नकेत्रां काम करता. आयज तांच्यांनी ह्या सीडी किंवा आल्बम तयार करपाक, प्रोड्यूस करपाक हात घातला आणि ताचो पयलो चोर आयज आमच्या मुखार आसा. फोंड्या खासदार निधींतल्यान नरेंद्र सावयकरान जॉगिंग ट्रॅकाच्या अपग्रेडेशनाच्या कामा खातीर पयशे दिल्यात. ट्रॅकाचें काम सुरू जालें. खूब उमेद जाता. खूब वर्सां सावन जो पेंडींग आशिल्लो इश्यू फोंडेकारांचो की जॉगिंग ट्रॅकाची काम जें आसा तें वेवस्थीत जावचें. जे वरी फातोर्डा जॉगिंग ट्रॅक आशिल्लो सिंथेटीक आनी आसा तेच भशेन हांगासर जॉगिंग ट्रॅक जावचो आनी ही मागणी लक्षांत घेवन आमचे भोवमानेस सावथ गोवा MP आनी ती उखलून धरिल्ली आसा. खासदार म्हणून निवडून आयलो तेजे उपरांत हांगासरल्या हांगा 1-2 फावटी येवन पळोवनूय गेलो आनी तेजे उपरांत 1-2दां निवेदनूय दिलें. हांगासरले जे वॉकिंग करपा खातीर येवपी रेग्युलर आसात तातूंत अमीत आसा, बाकीचे सगळे जाण जे आसात त्यांनी सगळ्यांनी 1-2 फावटी सांगलें बीन हें जातलें काय ना विचारताले. पूण हे सगळे प्रोसिजराकूच जितलो टायम वता तो जर टायम सोडलो जाल्यार आयज टायमा भितर म्हाका अशें दिसता की हें सगळें काम जें आसा तें सुरू जाल्लें आसा. आतां बाब नरेंद्र सावयकर आमकां दिले 88 लाख. पूण एक आमची हें जाली सोय जाली आनी हे फंड्स जे खासदाराक दिल्यात ते नरसिंहराव आसतना सुरवात केल्ली आनी 5 कोटी जाल्ल्या कारणान खासदारांक कितें तरी करपाक मेळटा. जशी ते वाटेन नॉर्थ गोंय हो आसा MP आमचो श्रीपाद ताणें देवळाच्यो हॉलां बांदता. त्यो स्पोर्ट्साच्यो हॉलां बांदता. स्पोर्ट्स आमकां दी जास्तीत जास्त स्पोर्ट्साची सुविधा सगळी तरेची दिवची तुवें. त्या खातीर हांव ही संदी घेवन परत एकदां आमच्या खासदाराचे हांगासर अभिनंदन करता. शिवाजी महाराजांक गोंयांत येवन 350 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान अखिल गोमंतक क्षत्रिय युवा संघटनेचो वास्को पतंग महोत्सव जालो. अखिल गोमंतक क्षत्रिय युवा संघटना आयज हो पतंग महोत्सव आयोजीत करता. छत्रपती शिवाजी महाराजांक गोंयांत येवन 350 वर्सां कंप्लीट जातात. त्या निमित्तान आजच्या ह्या नवीन पिढीक इतिहासाची जाण आसची जेणे करून तेंचेर बरे संस्कार घडतले. तशेंच हो एक पतंग म्हणजे एक उत्तुंग भरारी आणि हे नवीन विचार, नवीन आचार घेवन ह्या नवीन पिढीन उत्तुंग भरारी घेवची हेच हे मागचे उद्दिश्ट आसा. तशेंच आमचे युवा आणि सगळे भुरगे जावं जाणटे जावं सगळे हे आमचे समाजाचें नांव रोशन करपाचे. वेर्णा पंचायतीन स्वच्छ भारत अभियान मोहीम केली. आज आमी सकाळीं 9:15 वाजता भायर सरली घरांत. 9:15 वाजता भायर सरली सगळे लोक एकठांय गेलो आनी सगळीं लोक आपल्याक ह्या कुशीन येयली. गार्बेज कित्याक तांकां पयलीं सांगलोलें गार्बेज क्लीन करपाचो हो आमगे कायदो म्हणून. मेंबरांगेन एक आमी ग्रामसभा रेजोल्युशन घेवन एक आमी निर्णय घेयलो की आमी गार्बेज कलेक्शन आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका हेजें बरें हेल्प केलें आनी आमगेले 5 मेंबरांनी सगळे 5 मेंबरांनी
तशेंच आमगेले वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी काडलो आहा तेणी म्हाका सगळे लोकां हावस टू हावस गेले लोकां सगळ्यांक भायर काडले. वायज हांव रिक्वेस्ट करता पंचायती डोर टू डोर वायज हे प्लॅन करपाक जे प्लांट जो आसा ते सेग्रिगेट करून हे प्लांटा करून आमकां वेन्ना हे निवळ दवरपाक आमकां बऱ्याक पडटलें. आनी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कीप अ विलेज क्लीन. Now, garbage is not a real big issue if each individual or each citizen takes care of their own garbage. ओल्ड गोवाचे सनशायन स्कुलाची पणजे रेड्यूज रियूज आणि रिसायकल प्रक्रियेचेर जागृताय रॅली जाली. We are having an inquiry project on the effective use of 3 R's, that is reduce, reuse, recycle for the environment. Okay, so for sustainable living, we are promoting this around Goa to keep Goa clean actually. The message is that start reducing and reduce, reuse, recycle, all the 3 things for our better environment. And we have an inquiry project on topic reduce, reuse, recycle, and we are come to Panjim market to spread the awareness that if we reduce plastic bags, then we can get a better tomorrow, then we can stay happy, we can stay safe. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.